Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Kesurupat ba kabri unyok trap mentaka sengi kelalek benbu da kejing tho hak office deputy commissioner ke Western Hills district man kerpat man penrung kerteng epic no ikitu gi nok snong hak haput ki bladap le da ke online application namar haduk mentaka election commission kampat la ban penbet ya kani kekam ucaman jong kesur upat ba kabri unyok trap uba LS Thaba haba ajing kran hadien bela IT ya kejing kerpat na ke office DC Western Hills District menpentikinai ke enrollment election photo identity card yaki break bladap ban apply online ulaong bakane kede ka por papiang tam yaki seng bhalang paper ban man rai kite ki breo khasi pnar ki badan shajala Assam chapo gajala lajong shushu ulaong baki breo chungi ki basa ah ki than khapot kim shemla yo kinu ki kampan roi nakajala megala kumchuru nakajala Assam kini kijing kidi tang nakada bom dan epic kumta nakaliang jung ba thaba ukun tujur yaki board district bat kumjuru ya ka sarkar bakan penbiang ya ke ka ba kite ki brio ki don kam ban lang ni bandu kijing kerpat ki ku poru kijing dawa naga sarkar mekalaya jungi bat kumju naga election commission rumo kepada IP dari kam namar bangi i kum cepo cete cepo rai nong tung kebangi juti pai ba kum ke blok tu te kat kum kejing kami jong ka Assam ka kambek nadu ka sabuda na kecaka badon ketuga battalion outpost ke jongka tirada ngipej nadu sabuda cadu ca umat leper jatalong kitu kisnong khasi penar jong ki badon seto kadang jengai bah na kata kecaka ke bakam terai ka Assam kendrai baro kisnong jong ki tidang rung cepok ga irul electoral rule jong ka sarkar Meghalaya bat ki yoru ban apply yaki epix election photo identity card hagi snong lejong kai te kadon jing ayupan ia gidi snong jungi badon seblok bon hapo ka elaka labang nang kelut bat pangam reliang namar ba ki snong ki bang ala dep mention menni ru kilong ki snong ki badon sepo ka dispute area hi ki bakam tradek Assam hi kumbagi yu ina ke por ka jing pen ibor hapeding ke sarkar Assam bar pedeng ke sarkar Meghalaya te gitu kisnong baro ki rung be cepo ga irul jong ke sarkar Meghalaya wala dakim don makena ya kata ke polling station kisnong jong kiru tang bagi kisnong jong kipat gila rung cepo ga irul jong ke sarkar Meghalaya te kijing kerpat jongi be kijing do baju ki ke sarkar menta ke lomba ya gini kisnong beron cepo blongbon ki live heun rutuling kisnong ke sarkar Meghalaya ka dei ban yele ban penrung yang gini kisnong baro cepo ga electoral rule jong ke sarkar Meghalaya kumelang benta kumbopau hi bahagane election barang sudep ke election juga member autonomous council juga Karbi Anglong giberi ujungi baro sete kila boykot ikane election omdan bi thep bucu namar begis ne persya namar baga nak daw gejing bom biang usam bar gejing cha yu ra gejing cha nyu be nyung jung ki ga bubut kiliang te menta kila khore ki kwano ban chuong ki kwano ban yo thep bot chapo Meghalaya ke tanpa kita kisnong jungki kimpat don re hapo ga irul jong ke sarkar Meghalaya ka don gejing persang jungki ban penrung no siki kisnong gibriu ke saki kisnong ke beldon lupa hapo ke Meghalaya cubu kam kedusa kisnong ngan kedai ar napo mo jam terter nanti napo lebang ki penrung kerteng no yel segi kisnong kumcha cubu kam gesak seniang jadi cemu ke yau ceyuksi sekanduli namdong ta terter tiada kalian jungi hing lihat keren menembak kini kiri orang ba kani kamlong ke bawah kanlong ke bubu jingma penpan yaki tena kata kedami kerpat ya ka sarkar Meghalaya ba ya ka election commission bagen chim khia mardor ya ga negejing namar bangi kumi nong song jo geri India nyidon ko hok banyo ya vote ke jungi namar bangi ngimlong kita ke poye tila lada ke jia shat kumne kan bujing ya ke biro jungi tena nagal yang jungi hi kum ke forum bat kum ju kum ke surpaj ba ibu ye negejing kerpat bat ikan digijing doan ke sarkar ban penkloy ikan kamkat bala kena bagi beri ujungi kin yo ikata ka hok juki pathet mo kuma ong i ba mene hachwa kan niga election ke tese ke wei pat nagalian ujungi hi arkan hunang ni pen pau ke jing persya ke bajur ya ke jing le riu khlau jongka sarkar Assam ni jongka Karbi Anglong autonomous council
hagaba kasna ya ketuk surok gaba nang to na latu lekia ban penrung cek itu gilai sao kali kisnong karbi ko bicnong wan pung rong khalan samatan umaleng setu tege jik tip gaba ngalayo ngatip ngai ketuk cekan amar mangade banangte tege jik thu jogi galong ban penyaso no ban kate ko surok kebayai nang te na po umpowiang rongpong bong nong jerong takpat gaba mi hang ni hasan ceka hagawa menriang gaba penyaso no ban kini kisnong jibadon sene kum kermi kata kesempatan kawan pung kerong khalan hakabai dei bat ken kepada isu ngilong konsen bah diru chairman juga modal niru kembali kino yalam ki baju apa ya kami nam tak kaya kason jogari bajai bendri isyam lagi jogi kemat ni jogi kemat ya ke jenja bajing sertok jung pat ba bosok ut kotai surok umdan light umdan school umdan ki jaga sumar nam tak kaya umdan kabut lack of development. Kalau kita ke berkait ngin lawat cetip kai kadau hana bomdan ipik. Bomdan electoral rule. Sa asam ro kimyo semai kaliar kimyo. Kajing kali kalau matu kini ibriu ki im hata kajaka ka no man's land. Kata kajing kali. Ana ngitip bagi im hakari kabalong demokrasi and sekular. Bagi long mai lui ndai hidup pada ki hok kata mentang sini buka apil mentang ada phone buat besi rumah bunda ngai phone buat besi orang lek kemna kemudian bagi beri ke jogi ban enroll ki siapa mekhalaya besi ulang baun khamslam la ai jumot di ban bu ikan ketot ha bede bede kot ban bu ha i personal secretary jogi tinggi la ai tinggi kami nanti boleh bersih musim kami ini ulah ada asuransi ini boleh musim kami ini dibentah Bangkok bagaimana kabar ada kalau kabar ngabu Ahmad kalau ngabu ahli kerja jingkerpa maka jingkentu ini su apir ini apir kajing kentu ko kibai ikarib kerja menteri kiseng balang per kani kadi kapor biang tamban mi sakmat ban wanra ikibrio kijungi syamekhalia kaban kong KIP. Hadir ni KIP yang sedang pan buat dia ni development balai bersokar kam sama development ni. Ngila dawa balak nong no 90% nakau state finance department bahkan sanction kerpang ke bodar areas. Handai total ini. Haduk mata ro bapli kim dan ye. Kadau ngabu an ka jingketu seng balang ketika poro biang bah ni je kerja beri ban mi sakmat mata. Ba uwe no kesnong joni pok bodar umbet banduk tapot. Ikran tang kata swa habre development habre ki jikular patiang jang tinggi aja dang mana kani dago purom iba nakadang iba Ernest Morimo presiden BJP let kendu himanta beswa ikran sapang kajiji mukro himanta beswa wong kemne lara pinut ban punsisa baka mukro ka hapo joga jelam ikhalaya hapo sekentangan weng no ek asam panas mukro Jadi mentah pada kaya berkilat ke mentah cerman cek from sini, mentah kilat tak kekam. Ia lek fencing apa ke bodar tu, hai apa bola hai blok one. Ia lek fencing, kita kilat fencing itu kan awak amat temun. Tak encourage semua sam tak kelan lanjut. Kasuk ke high court kelas stay kata order, habang kelas stay order bagi empat lah bandu pila. Henry ke Supreme Court ke stay order, kita ke stay nak Supreme Court. Nama apa? Kondat sama appeal Supreme Court persia iksa hima. Wah ini kau nak semua pulang persai kan dasar keriti, persai kepada 20 juga sekseden, persai ke faseden, persai ke artikel 14, persai ke artikel 20. Kalau kamu pelari kalau bagi suntuk kamu, kini berkait kalau bangan ngok balai bukan sang mamta. Ubu kasih ujur has Supreme Court, uang pun bagi layu asti hana. Tak ada minyak sekemat bersih umur puat, ya sekemat saya. Piang yak sekemat bersih umur puat ke asam, nanti suruh, kalau nanti terliu. Balik rap nak kiburi macam ni mukro akademi asyuk. Nginang jenjar ni sakmat. Ngak kentu sang balang mit sakmat mata ada kepor biar. Ban aje senang ikan di dia belak son ken ai kecing kular kai bagi dia balik. Nanti kiburi ujung ibu sang pokoda. Kata dia kecing kentu juga. Ban ingat kamro bagi politician dak kurang. Ngaong baca sakaran banane sakmat buat kular kai kepada juga di bisa beri. Kular lagi berpilak balik.
perung iki isu pok ka manifesto jeng ki wa pilak ban le wat kulaka pai ba am tahu lastat usam lam tahu lasutu lastat kini kilo ki sembuh berhak ki bagabu bangila yo iya ke sosial media kadon ke jinglet usmon ke bakrawan kata-kata ya kitu genti kisengking kibalik rep le riang le tre le tak jongki dong jong mukro naman ba anda keti ya ketuk surok kito ki surok nani gelenti kiba gelenti le tre le tak jongki dong jong mukro kilong dong lupa nanti untah yang thai ki peu snen re onda kaleti yo ne surok kemai jongka hang tu halat haka banyak kelat no kati di tliu daki basan put ke tliu bat ke jing liu ke ba nyeu pra put cupo anda kan depti katapat daki kena deng daki seladeng nalor kelong kumba bu jing riam kum to ke de don pat ki jaka ke ba lada kata kan ti jong ka op ye ke level jong surok ki sui kum to lada ka long high level pat de ke persnew ye kata kan ti letre lekta juki de kan ni kalong jing let nusman ba jing let riu klau Dene kalian menjungi kum ke forum bat ka surpai baru ni penerang juri ya kene bat ni dawaru ya ki bor juga karbi anglong asam kide ban ajing syai ke hagano kom maki ibain ni ki yura ya ka hok long beriu jongi pai nang so